iya ko paringarange kang asi diyan na ate si bapun na. Iya ko malampe ibacata ko to masampajang may gato palanna. Tapi iya ko makanja iparingarata ko to masampajang baru batu ahla. Iya ko makanja igarakata wa ditu ngadisi watak kalewi. Jadi itu gunana, ya nang pasampaja pacecera pasampaja makalasi pasampaja tuli magala mapangewang misuro pakanjaki paringaran na itu. Itu ampai pa oko kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan. Iya koto pura mas sampajang aja tinum. Yang kedua koto pura mas sikiri aja tinum. Iya miko pura ki mas salawa inumi. Itu yang perlu diperhatikan. Nang kata tu lima susah papina dina de metan nak de tu ngran na mena wajah de tu apa singa na tapi de na melo tenang itu tersuruh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dikasih eho. Kasih noli efeknya. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal busyra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an biizzatillah. Yang kami muliakan, kami ta'zimi para alim, para ulama, para masyaikh, para asatis, seluruh sahabat-sahabat Jamiah Nahdlatul Ulama yang hadir di tengah-tengah kita, ketua MWC NU Kecamatan 2 Pitue dan juga Pituriase. Ya. Alhamdulillah malam ini angka kita pasita rupa pong Allah Ta'ala dalam satu acara yakni Isra wal Mi'raj, peringatan. Angka tema naka panitiata sebenarnya adalah spiritualitas. Jadi ya komakadaki spiritualitas sebenarnya adalah hakikat pesan agama yang terkandung di dalam peristiwa Isra Mi'raj menurut dua telu taupan ritata andri kolota. Jadi apa hanganna taupan ritai rilalanna peristiwana Isra dan Mi'raj. Dia nama gampang ya tema yang rajin-rajin. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah di dalamnya. Jadi pertama maka daya romeraja epabu degaga Nabi ma'alami dua peristiwa sekaligus. Rilainnya Nabi tak selain Isra juga Mi'raj. Angkamu tu Nabi ipalalampan nih Nabi Musa cuma diisrakan. Angka Nabi cuma dimi'rajkan itu Nabi Isa. Layak kabami menrek lokolangi deni palalampan nih. Jadi itu Nabi Isa langsung miyakal loko langit kedua itu Mi'raj. Cuma demi nadapi Sidratil Muntaha. Ya tahu si Nabi Musa ipalalampan nih ke negeri Madian. Sinampak minola lalangnya di negara Nasiwani tapi jaraknya itu jauh sekali. Jadi angka Nabi lagi serakan tapi dia Mi'raj. Angka to Nabi Mi'raj tapi tidak Isra. Tapi Nabi tak dua-duanya. Dari Masjidil Haram
kemudian ke Madinah, nappa matarru law Bukit Tursina, nappa ibawa law Baital Lahmi, nappa ipatamu ko Masjidil Aqsa, nappa menre ko langi. Jadi itu Nabi tak ipalalang dena lempu, bukan dari Masjidil Haram langsung ke Masjidil Aqsa deh. Polok ko Masjidil Haram nappa ibawa law Madinah. Okko mani Madinah disuruh masampaja don rakang ko malaikat Jibril. Pure mak beresalan Nabi tak gilingi makutana he Jibril. Onro ngaga ya onroi masampajang yang makadai malaikat Jibril. Ini adalah Madinah. Okko komatu malaikat dapura Muhammad. Setelah itu makadai Jibril to ilanjutkan perjalanannya. Itu menggunakan kendaraan borak. Kinri bawah, lai bawah loko Gunung Sinai. Bukit Tursina. Isuruh Nabi ta masampajang. Selesai masampajang Nabi ta napa makutana. Onro ngage Jibril. Makadai malaikat Jibril. Okko ni Nabi Musa sifat bicara langsung si Bapa Allah Ta'ala. Onron na Nabi Musa sifat bicara pong Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Pura yaro pataru si Nabi ta. Naliwang ni Masjidil Aqsa. De nalipang maliwasisang ke sebelah selatan Masjidil Aqsa angka onrong ukuriasa Baital Lahmi Bethlehem. Okoni risuro Nabi ta masampajang. Selesai masampajang don rakang mak beresala pura beresala Nabi ta makutane kada onrong age Jibril. Maka dia malaikat Jibril di sinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Onronna Nabi Isa jaji. Pura yaro ipataman ko Masjidil Aqsa. Iparewa ipemang. Masuklah ke Masjidil Aqsa. Nabi ta isuro masampajang. Tapi sininna makmunna alena naman cajimang. Makmumnya itu adalah seluruh Nabi dan Rasul. Ia naruh isyarat maka dan Nabi ta itu adalah pemimpin para nabi dan juga sekaligus imannya para nabi dan rasul. Jadi 20 pa nabi macu manceji imam, 20 talu tomate. Pak tomate mana? Nabi Adam mate, Nabi Musa mate. Maka terus dikongkai mana tomate makmunna. Itu. Nabi taruh manceji imam. Iya to napasa pa. Maka da iya tu sampajangnya angka memang niriolode na panang meraja Nabi ta. Nah sabaka masampajame menguku Madinah, masampajatu ku Masjidil Aqsa, mancajima, masampajatu ku Baital Lahmi. Berarti kami mana sampaja kan? Nabi Musa kan masampajang, Nabi Zakaria kan masampajang. Justru kan maka de koya wa huwa qaimun yusalli fil mihrab matangangi tato masampajang kelalana mihrabna nilaudo loripun naga Maryam masampajang. Nabi Isa ketika ditanya agak nasang, saya diutus oleh Allah untuk memerintahkan zakat dan sholat. Ya perintah memang disampajangi. Jadi itu sampajangnya Pak Bu. Tanya apa kasih baru. Jadi aja tak kada ia menenang ke sampaja boleh menimam meraja Nabi tadi. Nama sampaja memang ni Nabi tahu tu nai palalang. Lepang ko Madinah mas sampaja, lepang ko Baital Lahmi mas sampaja. Ya makir. Jadi ia ro sampajangnya angka memang ni tanya apa kasih baru. Napai mengutus Nabi pong Allah Ta'ala Nabi Adam yang kami mana sampajanna. Cuma ia ro sampajanna Nabi-Nabi mak diolo mak dupa-dupa patarona atau pandrita. Angka makada angka masih kiri mi bawang, angka tau makada monro mi mapangolo tina lori pong Allah Ta'ala, angka tau makada sujud mi lori ponge, angka tau makada sikri ni mega rupana. Iya tau na roampai makada iya tu umat na Nabi Isa masampaja lori ponna, tato mi mangolo na pamabere puji-pujian, iya tau na pasabaran na Nasarani, itu Kristenge makelo, niko manatalitap makelo, dia na sujud. Jadi ia naro rupa-rupan naro sampajana Nabi mak dioloi. Bahkan angka pura uruntu hilalan nasi dia kita puratona rampe andre gurutta kiai Haji Abdul Muin Yusuf kali si dendreng. Maka dah sinin na itu sampajangnya sitongan na natarimay Nabi ta rupa-rupan na mimato sampajan na Nabi nilaw.
Jadi ya tu di sampajat tangkamanan ni pasipulu sampajan na Nabi. Yan tu nak kada sampajan subuh sampajan na Nabi Adam, sampajan loroy sampajan na Nabi Ibrahim, sampajan asara sampajan na Nabi Nuh, sampajan mangaribi sampajan na Nabi Isa, sampajan Isa sampajan na Nabi Musa. Jadi yang kami ni. Kemudian magi pe nang kasujuk rokok, iya ro malaika tasi dia tingkat langi pada lihat bate nama sompah. Ia langi pamulangi tatto mi masompa si pamula ipancai ro malaika itu li tatto mi si tatto nama kasih lo ripuangi. Ina de nang kana rokok kama pilino na papaja. Ia tosuk kolangi kedua itu li rokok tosi. Iya na tu ampai pitu gerakan salat na sabab pitu to langi nola nabita non rilepa. Jadi makanya dia nang kasampaja cukup iban na cenga tanya sampajang itu ape jepum ni. Pangkat tu tahu makanya dia sampaja ku cica mi cukup cica cenga na jadi tahu pusa na itu. Udah memang ni. Ya pak telu paring ngerang baca gerakan. Gerakanna polukui asompana malaikat baca angka dialog angka tu memang permohonannya langsung Rasulullah. Ia ruparing ngerange kang asik dia na atay si babun na. Ia ko malampe ibaca ta ko to masampajang may gato palan na. Tapi ia ko makanja iparingerata ko to masampajang baru batu ahla. Ia ko makanja igarakata wa ditu ngadisi watah kalewe. Jadi itu gunana yan nang kapasampaja pacecera pasampaja makalasi pasampaja tuli magala mapangewang misuro pakanjaki paringeran na itu. Tanya baca na masalah peringeran na. Apa iya nama kanja mau peringeran na ko masampajang husuk naruba ahlak na mancaji madeci. Yan ang kapasampajang de gagalau gimpe materun atau di masampajang mato damu makalicua mi itu. De na lisari peringeran. Na de apo napita ya peringeran de napita. Nama dupa-dupa tahu angka tahu macam baca tapi dia macam meringerang. Angka tahu macam meringerang tapi makundru-kundru baca. Iya angka. Tapi angka mana tu kekurangan na? Oki baca salah masalah tu. Peringerangnya salah masalah tu. Gerakannya salah masalah tu. Apa maka nabi ta angka tu panga kami na makalasi. Maka dia sabak kira na. Maka dia nabi tenang kata minau di dalam sampajangnya na tu panga kami na makalasi. Jadi pelolak kami na maja. Itu minau dalam sampajang. Maka dia sahabat yang kagak betul minum ko sampajang ya Rasul maka nabi tangkah ia nang kata rokok sujud dia na lampu laka nanya na tu panga kami na makalasi gitu. Iya na tu nak kada riwayat itu maka dia ko nabi terrokok ya ko rokok nabi taye na to mala kaca ni tariway ni patada ngoko laka na dia na tak bol. Berarti malampu apa kapa mak jekoy ya na tu panga. Itu kira. Jadi perlu kematika. Na angka tahu kita tahu dia na rokok maka licuai. Maliwang ulun na layawa na pamataru di mana loko luruna. Dia na rokok itu maka licuami. Apa ia sangir rokok si lempu iponcing laka Ia na liwa layawa tanya rokok asannya itu maka licuama ni. Kamu kira? Iya, dena pada makun raye, maka demi mati ko had desa mariawai cek de ulun na nautuna. Iya, tapi lari lalang iliman na, dena lo saliwang. Namo tu kata bere na makun raye tamatu iliman na dena rangkal lo saliwang. Aro anewe tomi tu makalawat dino la bembe palawangan na kalepa. Ko suju inabita makoto, wat ditono la bembe palawangan na bembe betuangan na tak buka dena lari lalang. Makun raya itu si balikan na tamamanang suju imak rokok imakun raya itu tamatoy suju imakun raya itu deto nasu lari tamatoy makiro yo porone be masumanang kata bere taraka isikuna rokok imatu makoto masuto cek de isikuna cuma aja menyipah kohai pak telepon itu ingat na tayo kulimata susah menitu yakibua jadi makiro angka hikmana ia makun raya ko nakka ilimana ko kata bere ina si lampu mo salengka na si bawa capak jarinna dek to tu nataraka ia lengan bajunya
Apakah pamaliwang ilayase na pita ya pergalangan mak batal isampajangin na sabata buka auratna. Na yato na tumarepa wampara makunri rumah salisa pa iya to along tanya to rupa sana. Aurat iya to along. Yawana sadangi. Iya nang kataw masampajan na pita iya to alon na makali panglutay mantasapi batal isampajan na. Ano iya salisa pa makokoy may kamaloga. Jadi tak getel monri. Tano ibu, kamagala mo kimabalanca ko sopi. Dena marigaga, tabuka gare. Dua kata itu bisa dipakai mukana Syafi'i atau pakai mukana Malaysia. Nanti itu ada karetnya yang maju ke sini. Jadi katu salisapa dobolo angka metoken na sambungan yana rolok tutu isadange yolo. Jadi dia napita iya. Iya makero tali aja nana yero pulai Surabaya makai soli ang kay sabo-sabo menre ulo tapadan tene mako kedo-kedo. Batal tu itu sampajata pa ulo na makun reye aurat. Iya napita ulo batal. Iya poko iya moro bulu-bulu na dena marigaga kalyang ni ulo liang bulu-bulu. Iya ku iya rohalusu bulu-bulu sana. Ina tup kopi teh bulu dek tahu tu na batal, bulu cepi, bulu inga, bulu mata dia na batal tu. Iya. Jadi kok benerin ya mi ko ulu itu batal nasaba aurat iro. Tani cek de salisa pa bu ta perhatikan ni cek de iro. Mas sampaja. Tanya itarima na sampajangnya mapai mak bilang ngesah yo pero itarima na mak gara-gara mo pa. Napi asana ya ko dia nasakang otomatis menasa dia diterima. Maka dawapi ko ni pe ustaz tanan na tutuli sala di na marigaga ko din ni risang tapi ako tisan ni marigaga ni yung katoto kanja na tau bodoh iya pa ini risang mana tu masalah man rasa ki itu jadi perlu ki matika ya kemudian maka daka iya rona sampajange katelu to paringerang Nayiriya sange paringarapa po Allah Ta'ala mato maka tanito unci nati makanya ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika atau ya musabbital qulubi wal absar sabbit qalbi ala dinika wala ta'atika iya ko tomelo mas sampajang ilaw mimatiku po Allah Ta'ala tilawi supaya napatatai atitari lala paringarangin law alena napa ni komeki masampajang aja tewa ibalisi pak kata tu toma kada de me ka mewa de tuleh kale na de kacau jago masampajang ibalisi payak kamin re konro kami namatan re dai suruh mene tu suju ko nabi ada na cia suju yang pai ganti asan nama kada iblis asa hasil situ ngan na itu asan tu sebelumnya pemimpin para malaikat na de gaga tanah si jak kamu kolino de na kanon suju ikomeki mewa de tuleh kale Makanya ko tomelo masampaja tomelo alinrungan lori pong Allah Ta'ala. Pada kong kasumasakang aja nak kada dene ka mewe wadi satakala tapi mandara-darai. Yo buko tapodangi punana makada katani jo sumu meka lalo de. Ya makiro makko matiti baldisi tilaw yo ko pong Allah Ta'ala supaya de naganggu ki. Yan natin dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabaca kolong surat binas. Tu perlu matanang tapi ko imam makanja meto bacaan pada mata na bantu ki yo pumiko imam pada berung-perung mi mace anak-anak makaruka motor makaruka kana lepo na ima desa kana sa dega itu yo buko bansana na masigi ta macakke to ni ase na magatoni tapi kato tu kekurangan na kumani ase pacak karudurat tawin na paning kecil di baraka dia na lolongan maka dana bitta na nigi tau mas sampajang na turungi pusa baraka itu de na runtuk iya ro itu hadesa mega de na lolongan iya tapi ang kataw panrita makada iro pusa enamode na to mapalat turuto iro ko kami tipo le baraka. Biasa tu to matanga masampajan na marica bujujilal padahal macakke mo hawai. Magay baraka makin nabita na lega iya tu. Iya tu ampai pa oko kita dua aga-aga tu perlu diperhatikan. Iya ko to pura masampajang aja tinum. Yang kedua ko to pura masikiri aja tinum.
Iya miko pura ki masalawa inungi. Itu yang perlu diperhatikan. Biasa ko matarawi tahu na pura ma beda salah salam na nalas ya. Napalin na si aja. Maka day alena panguluta Imam Nawawi ad-Dimashqi iya ko pu matangak ko masampajang tatunu tu jingi o kilala daram. Biarkan dia hangus. Jadi ia ko mapalay tu papenat di mo ilalang aja mo inum. Biarkan dia hangus di dalam. Supaya masui melalui keringat. Iya. Puraki masikiri makoto marakoto 3 roh itu sebenarnya adalah menghanguskan jin dalam tubuh. Aja mo inum apa? Iya tu ko minuko normal ipemang. Iya. Jadi paja pi marako 3 roh tenapi napaki minum. Kecuali puraki masalawa langsung tinum karena itu berkah. Ya roh alasan na Imam Nawawi. Oh pwede biasa na pura assalamualaikum nala siway. Yan na pura ruara kata pamak bagi botolo. Panitia itu ya. Sering saya dapat ketika keluar ceramah, oh makur. Karena dia napahang itu. Apa itu kotong masikir itu mapala lelewe. Karena itu jingi okilala darai monroh. Itu yang terbakar. Magi kong katau iru'ya. Paja pinaturungi pusa napa ipinum. Itu kuncinya. Jadi tapi maka ada mawatanya itu tas marakko 3 roh ini manibawa itu yang penting pura diupodang gitu kira. Kemudian sampajang iya na tu nabit tawatun na menre kan burak kendaraan na Jibril dampingi wi. Menrek nabi ta ko langit pertama biar selang. Iro langi pamulangi na buka pongala ta'ala na sabak malaikat mak biar selang. Naniga pengonron na Nabi Adam. Jadi ya tulangi pamulangi. Kegaya sa langit pamulang. Maka dayo ko riwayat maka langit pertama itu yang paling dekat dihiasi dengan bintang. Jadi ya naro langit. Tanya itu nah tumpuki pak kita apa iya kau toma pasawa nah ya sih nalungi yura itu menderia roko mapasawa kalau cukup kita na iya aja ita kau tu ya wana ko miata lapo pak kita cenga kila ya sih na dei pajero ga makudara menemu pa nama kadai langit yang pertama dihiasi oleh bintang jadi langi pamulangi ya ro bintang hiasi nah yoko kita ahli astronom maka ada bintang kami nama cawe itu perjalanannya 4 juta tahun 400.000 tahun perjalanan cahaya jadi ya kongka kendaraan paja cahaya lasina apa dah tu sak butau napa di dapi ro bintangnya kami nama cawe na napi ro bintangnya kami nama cawe na lagi pamulangi mi ro nasang maka dia dihiasi dengan bintang ya na tu nak kada tahu pandrita termasuk urut kali sidendre batu ni tanai ke gaje ya selangi na sesange lagi ya se imon ro selesai dia maka dia ro malaika okilangi imon ro nas malolisu malaika ya na tu ampai malaika so kami si menresi so sining menresi malaporo. Jadi itu Pak Dongeta sampai jata ilaporo itu so kami sih minaso sini itu. Ya namo malaikat itu dia tu nasosor malolisu. Gitu. So kami sih makanya koto milau doang. Aja nak lete. Sampai ja subuh milau sepeda, sampai ja loro milau motor. Nah dia pernah lapor malaikat, namo malaikat malah soluto nasahi. Lengi gitu na wakilas sih. Nah dia pejeto malapor na baru sih. Kan makiro. Jadi tapat ni kong kagak yilaw aja nanti lete. Si rupa na. Yan natin nakadali na Pangulo Imamul Ghazali ijabu 2 yauman mania komelo ko tarima Pak Donga mo patapulos so na aja mo rubay. Ya gimana sana tu ko patapulos so nakasya lapor. Namuja itu di kong kana tama kana mak malia ngak sepeda sana rewa ki mak alia ngak motor sana rewa mak alia ngak baju baru mak alia ngak deni alia ngak tu paling nges krim alia ngina mako atau pura ni alia beno pa aja nih iya iyo poko makade mak alia ngak sepeda nasi minggu itu 5 kali alia ngak sepeda pasti alia ngak kong kadi apa makada ki macin na to ngak mas sepeda
Daripada na berubah-ubah parilawan na moti di makototan na po Allah Ta'ala ya ko masam pajasuwiti lo sa peda masam pajaloro milo motro kadi malaikat ito kita mi aja iya aja na muling na di panalapor itu makiro. Jadi itu kuncinya kalau berdoa. Usahakan yan na tunang katapan dito ang kamakadahadis patapulo waktu berejama maka cukup kuy mangi milodo. Patapulo waktu berejama. Aja mo sabbo. Usahakan mudapi kata bere pamulan na imangi. Tajangi macho na sabak ya ko patapulo itu berejama insyaallah. Tanya tahu na waktu na. Iya. Aja tahu usahakan aja talpah selama 40. Iya. Makumana je kita Pak Dekin atau Pandita masam pejak Jumaah ko 40 jamaah nasabak ko ganna 40 makna nabi ta 10 pada pak dongan nasi diwali umur 40 makuti ruita iya kong katau Pak Melo matnanu nga masam pejak tahajud suri moto matahajud 40 sona pokok na aja nalpah 40 sona pas sambu-sambu malomon itu lomon ri dena nama rajing pada mo ko mapua saya teh 40 sona malomon itu ya tu mi tu kenapa talungas sona tuli malasaulu tuli titi mako iya na pak ya tu watang pitu asera engka riwayat makada iya tu perlu asera iya tahu mata pak itu cik dimi na pandre iya kapere itu na pandre sera iya na tu ampai ko tahu mata pak dia namanya gandre na tu magai magala mapuasa ini na bawa pak ko mapuasa ki gak puasa ramalan ni gare iya tu na pura ramal pak tahu dia tu na siya ga andre tamay watang na to maso napay di burasa si raman we maso ni nasaba si di meto man tak buka tatutu ni roleng ni iya mi pak tuligan rusi nakal mere-mere pasi matu wamba tak buka mana pemang makitu iya na tu ampai katau pandrita talu timpu milandre na maso nasaba terbiasa dengan itu iya makira yo pokoknya di degan rusu materu polisi cide yambasi nakam jojo na mere-mere itu kemudian menre nabi Adam ya sekna Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Isa si bawa Nabi Yahya. Menre iya sekna Nabi Idris, Nabi Yahya taude na nama cari paindo na jejeng. Ya to si Nabi Isa makun rai dega galakain na mimana. Maryam kak dega lakain na. Jadi itu Nabi Isa digambo na. Tapi itu Nabi Isa dia nak baine. Si bawai pada pale kalolo apa namo Nabi Yahya dia tu nak baine itu jadi itu kalolo si depe mati si basi banna itu doki langit kedua menre langit ketiga si runtuh Nabi Yusuf ini ahli catatan keuangan perbendaharaan negara nak kuasai Nabi ta onak ko Nabi Adam belajar tentang alam menre ilok ko Nabi Idris Nabi Isa Nabi Isa mak guru kedokteran apa dega ga doktoro pandapi Nabi Isa. Pak Nabi Isa na patuto mate. Yo pu di doktoro tan apa mate tau tu. Sesa dito na kumana. Iya. Nabi Isa ya ketau malasa na burai. Itu Nabi Isa ahli kedokteran. Sampai di abad modern ini sebenarnya dia pegat dahapi itu sampai Nabi ta cara kehidupan Nabi itu kesehatan betul. Nah sebab temak ya gurungan aku Nabi Isa. Pak siruntu Nabi Isa nilai barakat pak disengan. Makanya kong katau tewa siruntu tilaloi pak disengan. Doktor tonrilo silaturahmi ilaloki pak disengan. Insinyur tewa siruntu iloki pak disengan. Agi mani usahakan inang ka ilmu ilolo ngapolo korotawi. Minta nasihat. Ronto situ Nabi Adam ahli alam tapi ya Nabi Adam tahu mapedi kasih. Nasabak boleh surugan ya dempar lokolino. Ibu Raini tinak ko nabita. Pak tahu boleh surugan ya dempar lokolino. Makanya kong kacama mancaji staf desa lalo ki siarai kasih. Kepala dinas mancaji guru biasa talo ki siarai tau masara ya tuh. Ya ada gapura isogi na tapabangkar lo ki siarai. Tau majaja kasih nyawanet betungan atau masara ya tuh. Kopure madece-dece na tapadegagah. Matanre jabatan natap penuh bupati na palau mancaji rakyat biasa ya loki bersilaturahmi. Iyo pokok camak mancaji bupati jamu talo mitai Mario Moto Pak Menre mu jabatan na.
Yo pokok tahu no jatuh dijatuhkan itu karena kehinaan, makanya perlu digembirakan hatinya. Makon itu ampe to mata sia kong kata mateang. Begitu sih kan. Kemudian menrei Nabi Yusuf ahli perbendaharaan, bendahara negara itu. Menrei sia sena Nabi Idris. Iya Nabi Idris iya nabi kalasyangi malaikat. Iya, dega nabi kalasyangi malakul maut itu kecuali Nabi Idris. Pak napodam itu malakul maut maka padina kotomate, maka malakul maut. Mapadi nasa meka coba-coba rasai wi magasapat dina. Nasa de ko naisika ko pong Allah Taala lawudu nyawamo. Maka de jolo wilawi nailo ko pong Allah Taala ipalaba tongang. Ipalaba kada udu ni jo nyawana pacoba ini. Rasakan. Iya na tu Nabi Idris pawi maka dapat dina mateangange makuai. Pada ku itu doki bangkung itu sekian ratus pedang yang ditusukkan. Kemudian sama dengan orang kambing itu dikuliti hidup-hidup. Maga kuilalle oli na tungo panilalle oli makole batu padina. Bahkaya se na pinasa Nabi Idris. Narasaka padi. Tapi watun na yudo nyawana na pudangi malaikat nasang meka lo mitay naraka pitanga gare. Magasah lay patamo ko chinampa minasay pasuka liwo jat rajin non rong ko pacalap pagahay. Masu nasa pataru ka lo suruga meka lo mitay tay suruga. Si senok ko suruga wi manyamang na puday malaikat na saya aja na wasu ko na monro. De aja na usalaye. Aja itu nasay di malaikat dia na cocok. Iya mitau lokwe polokwe naraka nasawasa poli ni onak si bawah. Boleh aja nih awasu nasa de na cocok pulangi pong Allah Taala mangilau pong aku natataro ka aja na kasih pasukan dan diizinkan. Makanya nabi yang ada di dalam surga itu Nabi Idris. Yang merasakan surga. Pana kalian ni malaikat. Itu jadi itu. Tapi agak keistimewaan Nabi Idris, Pak. Lo sapa keistimewaan Nabi Idris. Dia adalah nabi pertama yang mengenal tulisan. Yang kedua, dia gagat dapi iku peringerang. Apa napujila nariko tapakkoro. Ina yana tapakkoro batuto ya. Nalupai mana jama-jamanna. Onro nyamanna nasa di kota tapakkoro. Tapi iro nasa batul di tapakkoro makoro masarai ambona. Nasa ime pak bayi na na esaman tu litak kajanna makalilya. Dero ni sangi sa may pak bayi ni nulle malah sade nak bayi ni pak bayi ni si depe bayi ni na malam pertama pure si depe bayi ni na nasoro tak kajan aga na pau lebih mo pinyaman na nareko maringarang law ripungi daripada si depe kak bayi ni ku nasalay bayi ni na nalaw matapakkor. Angka kira-kira ko tado tedo botimparu na salay bayi ni nalaw tapakkor. Iya na ro kalabihan na Nabi Idris dekat sekali dengan Allah dan dibukakan nikmat ketika dia berzikir. Iya na ro nak guru itu Nabi Tero. Menre ilayase si runtuk Nabi Harun, pengawal na Nabi Musa. Oh tahu jago ya. Magai juru bicara na Nabi Musa, ahli dalam strategi. Menre si runtuk langit ke-6 Nabi Musa na naruntuk. Mataru menre loko langit ke-7 si runtuk Nabi Ibrahim. Jadi tu gaga cautan ray onro na Nabi Ibrahim. Oke langit ke-7 monro. Ya se na langit ke-7 ko sanre Nabi Ibrahim na cenga naita ya tu betul yase. Tapi Nabi Ibrahim tidak bisa naik. Nabi tan itu menre oko langit ke-7 na taru loko Sidratil Muntaha. Malaikat Jibril dia nada api. Apa makadami malaikat Jibril Muhammad gangka ma iya. Apa ia wataru menre hancur ka makadai malaikat Nabi ta Jibril. Sipa mulai oko makamu si bawanga. Letuk menre oko langi si bawanga. Bantu ka aja musala. Alhamdulillah. Si banga menre si runtuk pong Allah Taala. Diubarani ko jadi dikumi. Maka dia malaikat Jibril pura ni wakuragai alaiku na diule menre Muhammad. Maka dia nabita pasipulung isinin na pakullemu beje mulle mama nak dampingi ka nasi di pani na malaikat Jibril ko na papirangi akapitu na ceneri lino na 350 pani na napapira na dinulis sa layon ron. Yan na to nakadaya o kumagang ka Muhammad ya kumaliwang hancur ka. Sikok mimatumi ka mampuak ko.
Iya natuna kada Imam Ja'far roko kita berasanjinna anta nurun fauka nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Nah sebab Jibril cahaya, Nabi Nurul Muhammad, ya ku Muhammad na yang malaikat Jibril. Apa gang kami langit ketujuh ku minrek ko Sidratul Muntaha. Mangolo mani Nabi ko Sidratul Muntaha, okko ni Rasulullah si bapong Allah Ta'ala di alam mustawa. Denok koromon ropong Allah Ta'ala okko mi ronak panaita. Pada ko makadaka okko mana copo na masigi napawita ulangi. Jadi angka giulang ko copo na masigi de mabela mo payase. Ya ronak kada okki ala mustawa napa siruntu inabita pong Allah Ta'ala. Aga nasa nabita at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dia pun Allah Ta'ala Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ni Nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Jadi itu tahayyai dialog na Nabi ta si bapong Allah Ta'ala. Makanya aja ni pasti sambung-sambung atahiyatul barakatuh assalamu alaikum. Aga manalalungi. Angkau kutu kalamullah ada kalamur Rasul. Akadaki at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu sakta. Tapa hadir inabita tajapwiwi apoleanganna napa tabaca assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya natunak kada to pandete aja mu beres selangi nabi ta ko dia pahadir. Namara jingapir ko malasi mangi. Nah paki makada assalamualaikum warahmatullahi pagani ko. Ya na tu ampai de na yamanan na sampajange mesti ya bere jamakang. Usaha kang inang kasampaja de na toro ki imangi apa iya ko imangi na karena paratura de na wat di malampe bacaan. Dinawat ding. Ya namo ako to masampaja cadidi ta culen neleta. Na paniaja no ko masigi ta jama sampaja sunai. Magi ni tagur sahaba ako nabita. Itagur la tajal buyutakum maqabira aja pancajiki buruk longi bolamu. Parewa isampajam lo bolamu mujama. Nawiru buyutakum bi qiraatil Qur'an was shalah. Paterangi bolamu dengan bacaan Al-Qur'an dengan salat. Aja namo ko masigi emon ro mangaji na sabay masigi on ro barakamu. Non ro ini malaikat bolamu mimega setan na ko rewa mangaji ro. Makanya yang para sahabat na sahabat sampaja sunat na kumana masigi na jama. Pura batawe na jama pura maberasalam mon ro si masampaja sunat na kumana ngaro na jama. Na kana bite bolamu jumpa ciki buruk longi rewa ko jama ko ro. Makanya sholat sunat itu lebih afdal kalau dikerjakan di rumah. Iya, tabawi rewa. Pak bola aja itu mega setan. Ya masih kita menasarun riba raka. Iyo pokok ki bola ta ka apalagi di maki buah bola makokoy pasti garu-garu. Ya on roseta meto ya ki buah. Apa magi nang ka kamera ipasi bola WC. Gitu kere. Ipasi bola tuh. Oke lah kamera mon WC. Nanya tu WC ka on roseta. Agi poko tama Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal habais. Najillaki setan makunda itu sifat setan ngaroni lalang nama nasa jadi na tak buka pintu na WC ina tame ko kamarata makotiha iya na tak buka na mataru pintu na WC berarti namo kamara manca jon roseta toni nama-nama gare. Tapi aja mau tarewa mabongkar kamera sih karena Muhammad zaman-zaman nanya. Jadi ya mapasa makana laca koto masuk talaca ya jana tak buka. Iya. Nah sabaka mako itu. Iya ku baca di nasu pole WC kaki kamera lepang. Jadi ini meto maki bon rosetan. Jadi aja na tawa tahera makar maja na chamati rumah takustas magi je na makasa di namo sa di mon rumah kalila di na matanna na sigarumeti setangi. Jadi mato maki buah on roseta kan. Dito na beresal nga na ko tamay boleh. Napa nih tak buka to di jendela ko pure asara. Dega anak-anak maculi apa aja. Letu di mangaribi labu di mata nasul tu yang kamu pelari masa peda macenne. Nama kada nabita. Ya nama calla nama tanah suruh mana wija-wijamu anak mutama. Tutup itanga dengan menyebut nama Allah tutup jendela.
Angka nama kada baca ya kursi supaya dia sama setange. Maka to maka sebut nama Allah. Wadis saya baca ya kursi ko talumo jandela ten ko patapulo jandela me tutu na ya kursi. Latu isa dia tak tutu manang. Itu bismillah bawa ni. Tutu. Yang penting menyebut nama Allah supaya aja natama jing ya ronana aja biarkan berkeliaran ada komela mata nasoi. Nasaba onron na jing masompen tia seniasa tanduk setan. Namu sampai jangiat ya toki betul. Ini na natay di makoko ya lami lo labu mata naso makasosura manang malay HP na sunset gane setak na pamanang maselfie na sila mata naso anyo yan na to ya salasa kaya makiro dito ko jinata manisa ha tama ni iya muni mo ko tama wasangin pura ni moni. Jadi itu makiro, yan itu ampai ko tama boleh atika ki. Aja nih biar kata buka ko. Tapi makanya dibuka nareko sebelum mubak mata naso makanya lah dia buka. Buka boleh. Pintu na boleh buka jendela. Nah sawa angkat tuh hawa pada itu ko to masuk ko boleh masang paja subuh, to monro masigi masih kiri melo pi mubak mata naso pala ko to pura masang paja sunak suruk na to masuk. Tapa angka hawa tamu ku ingat itu mak beru pada kuangin. Macake na batu tamu ku buku-buku tamu sak dingilala macake taiso iya ro na patatahan tabacangi salawat na patilau doangan na caji Pak Bura lah itu. Itulah yang disebut dengan hembusan di subuh hari. Biasa runtuk ya tuh, biasa lolonga kotorewa pole nakal tapang kahawa sak di macake maka dawe kasak di menyamang. Itu adalah hawa yang dihembuskan dari dalam surga. Hembusan para malaikat itu. Iya kode itu lelolongan ngiyaro. Iya naro tabaca. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Kapitu akan dihembuskan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya. Itu hadis Nabi. Enang kata tu lima susah papina dina de metan nak de tu ngran na mena wajah de tu ga pasinga na tapi de na melo tenang itu tersuruh baca. Kemudian menrei Nabi tahu pataru cede menrei Nabi tahu mataru ia rona terima sampaja ia narona kada terima sampaja jadi sitongan aja itu Nabi tak tania sampaja pokokna apa makadamia ya elinuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi itu tujuannya. Ternyata sampajangnya. Oleh-oleh itu sampajangnya. Makometomi wita kong katau pole. Maka tapaya meron ako tanang aga na pole. Karoma. Cere. Sujadang. Dia itu nang kanakadata ko to pole umrah. Aga mo piga okoro kenro kokong lau masyara. Kan aku tanayam itu agan bawah. Makotomi ro nabi no inabi ta pole sirun tu pong Allah taala ya tomi ro ko ta nabi barai aga nale ku pong Allah taala Muhammad make nabi ta sampaja siaga 50 we alhamdulillah mengilau ka Muhammad mengilau ka asalangan nga ko umakmu Muhammad iya ko nabali beresalak ku sitang ngapak kasiwek ku menjadi syafaat di sisinya nanti iya na to makada kama sallaita ala Ibrahim. Ya kui baca ya tu orang tanalingi nenek tamatu hadiah. Pak itu dia kecau ya gaya apalan Nabi Ibrahim ko mak bilang apalan itu pak ya tu pak jewele na punna. Pak makala memang ime ka panremano ngi sini na tamu po sini na isa na lino me ka panremano mapamule makokola tu ka malino. Kali po Allah taala dia mulai Ibrahim maka dia alenga kesempatan. Ule ko ini malenga kesempatan. Kali po Allah taala pulang malaikat tamu ke surga. Malah kapur alengi Nabi Ibrahim. Jadi kapur itu dia genggam. Yang di tangan kanannya itu dia lemparkan ke laut, yang di tangan kirinya itu dia lemparkan ke darat. Makanya garam di laut dan ada juga di darat. Yaitu Pak JW pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Dia gak tahu dia nanti Pak J. Jadi gak tahu teman pas sidak kanan Nabi Ibrahim. Iya naro, natan-naro. Yang kedua kepesanan Nabi Ibrahim. Angkat tu atana-tana kau kelala na suruga Muhammad. Podang umakmu natana-tana. Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Natambay nabi ta wala haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Itu tanda-tanda mo kilala na suruga. Naduppa tumatu buwan ko surumonri. Yan ato sikir ita baca. Pasan na Nabi Ibrahim iya. No inabi taloko Nabi Musa langit ke-6 materru inabi ta. Makuta na to Nabi Musa agam pula Muhammad sampajak. Siaga 50. Wah, megalak dah itu Muhammad.
Denule jam umakmu itu, umakku lagi makai galak denule ko seko itu. Enre ko milawi Muhammad, ilawi kurang. Macam tu Nabi Musa, maka dia Nabi Muhammad, apa jila ada umat ya ku ya penang kura pasti rewa. Rewa tau nggak? Moni ni. Pataru ye. Menre tau nggak Nabi ta milawi ikurangi 5. No ina bitta we Musa na kurangi po Allah Ta'ala 5 nasa mega mo tu Muhammad. Enre po milawi kurang. Mega mo tu menre sinabita milawi akaserai nabita malaulisu 5 mani maka Nabi Musa siya kapi Muhammad maka dia nabita 5 mani Musa nasa ide mega mo pa yato. Enre po milawi kurang tak kajenna nabita. Na cicang nga menre kurangi 5 na 5 mani. Iya menre kaya capui. Iya ko Nabi Musa uturu-turu capura nga. Dia nagaubawa rewa maka dia nabita dia na rewa Musa. Matahanan na ako po ang Allah Ta'ala. Namu iya 5 mega din nakurangi na ya nalinga. Tapi nalay day siya ng Nabi Musa pa. Kinedegage Nabi Musa. Tanya imang iya unri manan na pakbangi. Akka 50 ini lo rewa. Dia nasalay masigi. Ito nalay day siya ng Nabi Musa mewaiki. Cek dia na Muhammad mo ala. Tapi aruntu kamatoy lasan na. Nanarampe tau pandrita naruntu matila sana aga alasan na Nabi Musa na suruh Nabi tamalolisu dega kepentingan ako sampajangin Nabi Musa na mo 500 rakan na surongi dito ga kepentingan na sabatannya tole na jamay makuye dega ga na cinaila da Nabi Musa riwat tutuno kolino kecuali memite rupan na po Allah Ta'ala langsung tapi tidak pernah diberi kesempatan karena tidak mampu ia lemmi sakda minang kalinga pada mi komar radio di nakana televisi iya naro nasabak makre magi ya Nabi Muhammad na tulis siruntu po Allah Ta'ala. Iya naro watun na rewa nabita, iya ko siruntu inabita si pak bicara na suruh si rewa. Dialognya itu sampai bolak-balik. Pa aja mani rewa nabita, aga nasa Nabi Musa. Ang kariwaya makada napatadang ni Nabi Musa o arona 5 arona nabita na palenda iliman na napa makada. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ahmad Ruhullah nurmu Muhammad witai nur na po ng Allah Ta'ala. Jadi ro Nabi Musa na sabak din ang kanitay po ng Allah Ta'ala tapi nabita pula si runtu po ng Allah Ta'ala nurnya Allah itu masih melekat di nurnya Rasulullah. Iya na ro na po jinaita Nabi Musa sehingga nasuruh malolisu menikmati itu. Napamakada Ahmad Habibullah Muhammad Habibullah betul nga nadega agat caw na puji metoko po ng Allah Ta'ala iya di sini na nabi yali parenta din ang katoma parotes yaling 10 jam yaling 50 jam iya manay ko nakurangnya matarru dia na tulicet din yan aleko jadi ko memat totaw ripojin na yase ko mema Muhammad yan na ron ang ako'y Nabi Musa tapi nabita betul na rewat terri nasabak din na ganda iya sampajangnya kakuran ni 10 pitu man ni kalima manijamah yang itu natari nabita makanya diturunkan sikit menurut riwayat subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar 33 mana 33 10 pitu rakaat na sampajangi tambay 33 50 mati jumlan yang itu ampai sikit sesudah salat itu dibaca 33 itu pesan na tau bandrita itu seko ni ropa di tama ni waktu isya sebenarnya kegiatan ini saya minta memang Pak untuk safari Isra Mi'raj makanya 3 kecamatan tadi berikutnya lagi pindah ke kecamatan lain ini sebenarnya adalah penggalangan donasi jadi Wilawi Ustaz Sarkaman supaya ada tempat di mana saja yang penting kita untuk penggalangan donasi sebab ke di NU itu kita mau membangun Istana Ahlul Quran. Jadi di situ pusat kajian Al-Quran dan hadis. Makukuat tunitian tapi dananya itu adalah dana umat istilahnya. Kita penggalangan dana. Makanya saya kasih kupon tadi itu maka angka kamu kasih melo mawak apa 10 20 sabusi ulang atau 30 sabusi ulang atau 50 sabusi ulang selama 23 bulan. Jadi ke kamari palawang tak matu komeloki nanti Ustaz Harkaman ukurotalah. Jadi bisa 20.000 per bulan tidak masalah semampunya. Ya, tapi angka batasan nagang kami 23 ulang karena masa jabatan saya itu nanti berakhir juga di situ. Ajak kama diulih pertanggungjawab kami ko selesai maka
bantuan donasinya orang yang masuk itu. Jadi situ juga akan dibangun perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Jadi kita juga akan membangun sekolah tinggi, tapi itu dari kalangan dari dana umat. Jadi ke kami kiri palawangata meloma wakaf amal jariah untuk istana Ahlul Quran. Sebenarnya di situ mulai dari penghafal, kemudian nanti di situ perguruan tinggi juga. Menrek nitian lah, belum lanjut. Jadi itulah sehingga saya melakukan safari ini untuk penggalangan dana. Makanya pada di mana saja ditempatkan, yang penting ada jamaah yang bisa membantu nanti kalau untuk di situ. Jadi saya kira ia nu pangulangan mamagi-magi napa barakai pun Allah taala. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.